Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama boleh. Pekono boleh lepas siki yolo ko terase le boleh gue. Magi jangan sampai engka susah saliwang ipacue tama ilalam pola. Yang kedua, jangan sampai ada jin yang mengikuti koto tama boleh macue itu ya rojingnya tama boleh. Yana tu biasa tu lima laga tawe tu lima pengewat tawe malibine. Kenapa? Karena ada memang jin yang bertugas khusus untuk supaya napas sanga saya tahu malibine. Namanya jin dasin. Maka dari Andre Gurutta ini melihat daripada sejarah Rasulullah. Yaro Abdurrahman bin Auf pura ifattu yaro makkada alena mancaji tausogi nomor 2 setelah Utsman bin Affan. Yitai pangkatan na alena pengeluta Abdurrahman bin Auf. Ternyata ketika Abdurrahman bin Auf lesu poleri alungan na nalatu bolana dena matarutama bolana pekoli pale tuda yolo koro pura matu tuda mak beresaulang na inapa na cueri kul wallahu bekatallu engkau tuh desa ni yaro. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam diikuti surah Al-Ikhlas 3 kali, maka Allah akan membebaskan seisi rumahnya dari sifat kemiskinan dan kefakiran. Ipalapa ia tu boleh ko sifat akasia singeng. Tama si ilalan Abdurrahman bin Auf desi nama terutama kamarakna. Rekoge si pale apa suduk na bolana na baca ngemanang ayatul kursi. Makanya teman-teman tayo lo da sabak denu lemma pala ayatul kursi yana tu biasa angka na catak napa na doko ujak golla napa na padape ko yasa na pintu itulah sebabnya na rekoto melok lete bola apa suduk na bola ibangi manat tu kopura ibangan aga ibaca ayatul kursi malampe-lampe watwewe ibaca ayat angka na puada alena guru tapat tasawufu sapa i ayat i angkewe si jajingas si bawa nabita tiga ayat newa si jajingas si bawa nabita ketika Rasulullah lahir maka seluruh makhluk bersuara termasuk untana Abu Lahab.